بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ نا پنٹ او باز مہربان او بے حد رحم کرو کائے الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بے شک تمام تعریفاں ار قسمنا جواننگا زیبائنگا گچھیننگا اریر خاص صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نا ذات اقدس کی نازل فرمائے فے تینا خاصنگا مقرب تریننگا بندہ آقائے نامدار سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازیہ دا مقدسنگا آلائنگا کاملنگا اکملنگا عرفینگا عظیمنگا عالی شاننگا کتاب قرآن کریم بے شک دا قرآن کریم نا لفظات ٹی مانغات ٹی صورتات ٹی رکوت ٹی اف اچو اے بس دس بیان مرے رہ کہ ارا وقت مکہ مکرمہ ٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا نبوت نا اعلان مس گڑا مشرکین مکہ بعض پریشان مسر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا آلات اور نبوت نا بارات معلوم کننگ نا خاطران تینا قوم قریش نا ارا بندق نظر بن حارث او عقبہ ابن ابی محیط مدینہ نا یہودی تا عالمہ تا طرفائے رائی کریر گڑا یہودی تا عالماک جواب تیرے سا پاریر کہ نم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسی سوال عرف گو اولی کو اصحاب کاف والا نوجوانا تا قصائی ارٹمی کو مشرقان مغرب یعنی روئے زمین نزیہ سفر کرو کا ذوالقرنین نا واقعی او مسٹمی کو روحنا عقیقت نا بارات کہ روح انتسی اگر اندہ سوالاتا جوابی نمیں صحیح تس گڑا یقیناً او اللہ رب العزت نا سچا اور راست پارو کو پیغمبر اور رسول لسی گڑا اندہ ارا بندق مکہ مکرمہ غا واپس بسر او تینا قومنا مونا تفصیلت حال و اوال بیان کریر گڑا مشرکین مکہ نا اسے وفدس اندہ سوالاتا جواباتا عرفنگ خاطران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا خدمت تی آذر مسر انن بے شک اللہ رب العزت تینا پیارا انگا حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نبوت نا صداقت تی دا صورت کافی حضرت جبرائیل علیہ السلام او افتاد ازار فرشتگاتی تن اوار وحی فرمائے فی کہ دا صورت تی مشرکین مکہ نا سوال آتا تفصیلت تسلی بخش جواب تننگا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا بے شک ارے دا قرآن مقدس تینا ذات تی مضبوط درست صحیح سیدھا او سچا او انن دا قرآن مقدس نزیہ عمل کرو کا فرمان بردارنگا ایماندارنگا بندگا تکن کامیابی او کامرانی مننگنا خوشخبری ارے امو کے جوانو نیکو عمل کے رہے اللہ رب العزت نا طرفان دا دنیا ٹی تینا رضا مندی اور آخرت ٹی باز بلو ثوابس یعنی جنت نا
او اندن خلیفنگ ارے نا فرماننگا بندغاتی کن اللہ رب العزت نا طرفان دا دنیا ٹی تینا ناراضگی او آخرت تٹی برو کو سختو عذابس یعنی جہنمنا ماکثین فیہ ابدا گڑا مریر جنت تیک امو جنت تٹی ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ خوش راحت چین سکون آرام اور اطمینان چی رہیں گو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا او بے شک خلیف امو غلط اور باطل عقیدہ تہو کا بندگاتے کہ پار معاذ اللہ اللہ رب العزت الکنے تینکن اولاد ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا گڑا اف اوفتتن او نا اوفتا باوا پیرغاتتن معاذ اللہ رب العزت کن اولاد ثابت کرنن کن حقیقت تو اچو علمس دلیلس او نا ثبوتس گڑا اندہ باز غلط تو خرابو گندو بیکارو فضولو جاہلیو دروغو کفریاو ایتو کی کشرتا تینا باغان فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا گڑا اے کنا پیارا انگا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نی مبارک تینے دا کافر بے ایمان او نافرمانا تکن ارگز تکلیف پریشان او غمگین کپ بلکہ نی تینا دعوت و تبلیغ شفقت و محبت او امدردی والا مبارک کا فرض او کوشش اندن برقرار جاری و ساری تخ اگر داڑم باوجود اوفک من پس گڑا نی اوفتا ایمان اتنکن افسوس کھپ بلکہ اوفک ایمان اتوک افس نا نبوت او دا قرآن مقدس نزیہا گڑا دا اوفتا جندہ تکن دنیا اور آخرتنا باز بلو نقصانس ارے إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا بے شک نن کرینن دا دنیا نا پورا نظام آرزیو اسے حسینو زیب و زینت تس تاکہ امتحان او آزمائش کین نمے انساناتے کہ اراسٹ نمیان اندہ دنیا نا رونق آتے ٹے تینا زندگی گدریفک یا آخرتنا امیشگینا جنت والا انعام اور اکرامات حاصل کرنے کن جوانو نیکو عمل کیک وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا او اندنن قیامت نہ دے جزا اور سزا نہ فیصلہ کرنے نہ خاطران اندہ حسیننگا زیب و زینت والا دنیائے ختم کرسے دن کی بغیر سبزی میوہ او بوچ والا بالکل اسے صافو پھٹو بیابانو میدان سیامبارو جوڑ کینے أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا آیانی انت گمان کیسے کہ صرف اصحاب کاف والرقیم والا اثر ننا تعجبنگا نشانیتیاں بلکہ داڑان بغیرس پین ہم بلو بلو نشانیک اریر دنکے آسمانہ کو زمینہ کو استارہ کو انسانہ کو حیوانہ کو جناتہ کو فرشتگاہ کو دریا کو سمندرہ کو جنگلہ کو درختہ کو
میوغا کو، انگورا کو، انارا کو، چرندہ کو، پرندہ کو، مش کو، دے، توبے، دیرے، خاخرے، اندہ کل پیدا کننگ او افت قائم تخنگ او اسے باز بلو زبردستو مضبوطو نظام اسے چلے فنگ بے شک دا کل اریر اللہ رب العزتنا قدرتنا پیدا کرو کنگا تعجبنگا عجیبنگا نیستان است کرو کنگا وجود ترو کنگا نشانی تیان إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دا امو وقتنا واقعہ ہے کہ اصحاب کاف یعنی غار والا نوجوانا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نا دین اور شریعت نا زیا عمل کرو بعض مضبوطو ایماندارو نوجوانو ورنہ اسر کہ افق بادشاہ زادہ او تینا قومنا سردار زادہ اسر تینا ایمان بچفنگ نا خاطران مشسنا غارٹی تینے ڈکنگ نا خاطران آرام فرمائے پھر دا واقعہ دنمس کہ ہمو وقتنا بادشاہ کیوں نہ پھن دک یانوس اس باز بلو ظالمو جابرو سرکشو بت پرست او مشرک اسس او انن تینا قومنا بندگاتی بت پرستی نزیا مجبور کرے گئے اگر کسس بادشاہ نہ ایتے من توکا یا التوکا گوڑا او دے کسفے کے یعنی قتل کرے گئے گوڑا اندہ وجغان دا نوجواناک تھین کین اسے جتاؤ عبادت خانہ اس خاص اللہ رب العزت وحدہ لا شریکنا یک سویچی عبادت کننگ نا خاطران جوڑ کریر مگر باز زو اس دا عید بادشاہ معلوم اس گوڑا بادشاہ افت تینا دربارٹی آذر مننگ نا حکم تس او امو نوجواناک بادشاہ نا دربارٹی آذر مسر بادشاہ اوفتیان مذہبنا دیننا طور طریقنا او اوفتا عقیدنا بارات سوال کرے گوڑا بے شک اللہ رب العزت امو نوجواناتے جواب تننگنا ہمت جرت غیرت بہادری او استقامتنا زبردست توفیق تس کہ افق بادشاہنا مونا بغیر خوف و خلیصاً اللہ رب العزت وحدہ لا شریکنا وحدانیت توحید یکتائی خالقیت مالکیت رازقیت مشکل کشائی حاجت روائی کار سازی بیان کرے او اندن بادشاہ ہم اللہ رب العزتنا خالص سنگا دین توحید نہ زیا ایمان اتنگنا دعوت سر مگر بادشاہ بدبخت منی تو بلکہ امو نوجواناتے قتل کننگنا دمکی تس گڑا اندہ وجغان امو نوجواناک تینا ایمان بچفنگ او اللہ رب العزتنا عبادت کننگنا خاطران مشنا غارٹی حفاظت نہ خاطران تینے ڈکار او اللہ رب العزتان دعا او مدد خواہسر کہ اے ننا میربانا اللہ عطا فرمائے فننے تینا طرفان بخشش او رحمت تس او تیار کر معاملہ تننا آسانی اس رہنمائی اس ثابت قدمی او استقامت تس رشد و ہدایت تس فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا گوڑا شاغان اوفتا خفتا زیا باز انینو تھگنا اسے پردہ اس یعنی بند کریں اوفتا خفتے امو غارٹے سالہ سال یعنی مسیصد 9 سال
کہ اوف کمو غارٹی پیشنہ اچو ای تو گپس توارس شورس بن توس